Uma ukhuleka, khulekela nezinto ezincane. Isiphi isizathu ekumele ukhulekele into ezincane? Ukuthi izinto ezinkulu namhlanje zakhuliswa ukuthi zazitshwa ngesikhathi zincane, kanti ngaleso sikhathi zincane kwakumele zikhulekelwe, zicastwe out. Kunemimoya emdaka, imoya yamadimoni ekhulile namhlanje empilweni zabantu. Kodwa ukhanda ukuthi lo moya wawu-ignore ngesikhathi usesephansi, usesemncane, wayitshela ukuthi akuyona i-threat, angikwazi ukuzila, ngizilele into efana nale. Angikwazi ukuthandaza, ngithandazela into efana nale. Uma ukhulekela nento encane, ngoba izinto ezincane usathane uyangena ngazo empilweni zabantu enza umonakalo omkhulu. Uma ukhuleka empilweni yakho, khulekela even nento abantu abathi i-useless ukuthi uyithandazele. Ngoba imimoya eminingi ihlala la abantu abaningi bangayikhona. Ngoba abantu abaningi la bangayikhona ngemithandazo bayitshela ukuthi akulona idimoni, angeke kwaba idimoni. Kanti leyo ndawo uSathane uyayisebenzisa ukudestroy impilo yomuntu. Uma uthandaza, thandazela imimoya emincane to avoid ukuthi ikhule. Uma uthandaza, thandazela izinto ezincane. Nawe uyibona ingane eseseyincane ukuthi nomkhuba omubi ikhulekele seseyincane, ngoba once you ignore leyo nto, ingane izokhula i-operate ngalowo moya. Uma into izincane akusho ukuthi angeke ikhule, kodwa to avoid ukuze ikhule damage impilo yomuntu, make sure ukuthi you even pray for small things, even pray for useless things.